We don't
turaguhimbaje Mana yacu, izina ryawe rihimbazwe iteka Yesu. Wisangije icubahiro no gukomera Mwami, ntawe uhwanye nawe mu isi no mu ijuru. Siyoni mu ijuru iwacu ni heza, turagushimye ko turi abana bawe Mwami. Icyubahiro cyawe kikugarukire Yesu.
Hano byazambye muturebereye hano murumva bivuga neza. Yes. Reka tugiye gukomeza kuririmba mukomeze munezerwe, ariko kugira ngo munezerwe natwe tunezerwe kuko hari abaza kudufasha n'ubundi. Karibu Perezida. Yes. Hallelujah. Turirimba mu Giswahili, abazi indirimbo turafatikanye turirimbe. Tena kwangu hivi shuhuda zako hazielezeki. Umefanya Baba, ninakushukuru. Uliyotenda kwangu ni mengi, shuhuda zako hazielezeki.
ninde udafite ibyo gushima hano haleluya umuririmbyi yanze ngo niseme ni nakora iki navuga iki kwa yote umetenda o Baba nakushukuru haleluya haleluya Baba nina kushukuru twese hamwe Baba nina kushukuru abakristo Baba nina kushukuru ingoma idufasha Baba nina kushukuru muzamura amajwi muri benshi Baba nina kushukuru Baba nina haleluya kushukuru Baba nina tugushima umwanya wawe kandi twese Baba nina kushukuru Baba nina kushukuru asema asante Baba nina kushukuru walote umetenda Baba nina kushukuru uzima wetu Baba nina kushukuru Baba nina Haleluya. Tuzamure ibiganza duhereze Imana icyubahiro. Haleluya. Amen. Nasigaye hariya havuga ngo Baba namna gani. Tugiye kubisubiramo agace gatoya. Ugerageze uzamura amaboko, uzamura ijwi, uvuge ngo Mana nagushimirane. Haleluya. Let's go. Baba namna gani yo. Baba namuna gani Baba namuna gani owe namuna gani Baba namuna gani Baba namuna gani Baba namuna gani
Imana y'umugoroba. Are you ready? Uri tayari guhimbaza Imana? I'm going to sing a song that says I'll never lose the happiness that comes from your house. Ni imiruho mu gukora amafaranga tukabona twarushe ariko tukivuga ngo sinzitesha umunezero wo mu nzu yawe. Zakomeza ngendere mu mahema yawe, zakomeza ndirimbire mu munezero wawe. Let's go. It's okay, tuzakoresha piano. Murihangana ino nyine n'ino biza bigora ko abantu babonekera igihe kimwe kugira ngo bahuze imbaraga. Sinta
uzamurira mikoro wawe uzamura amaboko duhereze Imana icyubahiro turirimbe gusa amajwi vokale tuvuge ngo byanduti bibihumba handi byanduti feza zose zo turirimbe gusa byanduti bibihumba handi byanduti feza zose zo byanduti wakomera amashyi Imana bamugisha. Haleluya, haleluya. Amajwi bakomeze bayakore neza sound kuko umwanya ugiye kuzagerwa ibindi bintu biteye ubwoba. We wanted to ask them to keep working on the sound system. Kwakira abandi bantu bahageze nyuma akomeza nakire nje ndavuga amagambo make cyane ariko reka mbaze nyuze itangazo abantu bafite abana bagumane nabo mu byicaro hanyuma mu kanya gato abaprotokole baraza kubereka amarumu baze kujyamo. I'll keep welcoming those who came later, but before I do that, I wanted to pass on an announcement. Everyone who has kids, please keep them close to you. In a few minutes, we're gonna have some people take them to. Abaririmbyi baraza kugaruka hano. The singers are gonna come back. Keila aricaye hariya araza kongera kuririmba. Kayla is singing over there. He's gonna come back to sing. Pastor Praise ntaraza. Pastor Glenn doesn't say anything yet. Evangeliste Rutungisha ntaravuga. Evangelist Rutungisha hasn't said anything yet. Pastor Alex nawe araza kuvuga. Pastor Alex hasn't said anything yet. Dufite umwanya uhagije. We really have enough time. Nakiriye abapotre bahageze none aha ngaha. I wanted to welcome the apostles to be right. Imana w'umugisha nakiriye Pastor Papagine na Pasiteri wundi bazanye. Imana w'umugisha mwawe ikaze. Reka nsabe abayumbe bayobowe na Perezida Bisetsa ari he ndamwakiriye. Inshuti yanjye Bisetsa ari he? Karibu cyane papa. Uriya nawe naramuganirije mbere yuko dukora kino kintu nawe aranyemerera. Imana w'umugisha reka nsaba nibatinda ndandashira ibindi. So abayumbe mutambuke hano turaza kuhabyinira bukeya nuko amategeko y'aho ameze. Turaza kubyinira hano nituba benshi Hallelujah. Okay, itangazo ryari hindutseho gatoya abana ngo baraza kujya muri sale hari abantu bari kubarebera hano hirya mu nguni. Imana bavugisha. So nyuma y'abayumbe turaza kwakira ijambo rya Evangeliste Emma. After Abayumbe have worship the Lord, we're gonna welcome the word of God by Evangelist Emma. Hallelujah. Imana icyubahiro. Hallelujah. Uyu ni umunsi udasanzwe. Bwana asifiwe. Twari tuwutegereje nk'abagiye babona ku magrupe ku mastatasi bavuga ngo igiterane cyo kuramya no guhimbaza. Uyu munsi twari tuwiteze rero twawugezeho. Turashima Imana kuba yaratureze ko iracu mu cyose wageze uyu munsi tukiri bazima. Imana namugira gucyubahiro. Hallelujah. Ubwo umwihariko njewe nagiye mu muhanda ngo shike polisi bari kantu atemewe ngo amare mbona baranakirije inyuma yanje ngo amare kunyakiza inyuma yanje none kujya banakirije nibwo bwa mbere gufatwa na polisi muri Siyara
umutima ukamubwira ngo iyo nsanga ari Uncle Joseph. Bwana asifiwe. Nono kambwira ngo usanga ari nono ngongere usanga ari ubundi wa hano. Ariko Imana iramfasha arambwira ngo wahagaze ni tike y'idolari 500 ariko genda ndakubabariye sanga ari bamwe bose. Haleluya. Imana ikibaye icyo ni Imana yankoreye. Bwana asifiwe. Rero na hari Imana yakoreye mu kino cyumweru kubara kuri zipanuka n'ibindi. Haleluya. Ngiye gutambira Imana. Ni indirimbo itarare peswe ngo wenda ngobo iyo minota bayimbaye naje ndo. Ni indirimbo itarare peswe. Ni ukuvuga ngo ni indirimbo twese tuzi tumenyereye niyo tugiye kugenda. Bwana asifiwe. Atari yagiye kuvuga ngo yo gutora. Indirimbo yacu tuzi twese. Abasaza n'abakecuru turabana tugenda kwitonze nitugera tuzoguruka bukeya tubenka bagera ka. Imana icyuwe. Haleluya. Atukuzwe Bwana. Tuzamure ibiganza twese. Haleluya. Duhese icyubahiro. Haleluya. Niba ukunda Yesu uzamura Yesu icyubahiro. Haleluya kandi. Cyane kandi haleluya. Twese haleluya. Bana bambaye neza tuvuge ngo haleluya. Twese tubaha amashyi kuko duhasa neza cyane. Mu gihe baba dutegurira indirimbo Dani ari hehe? Haguruka papa, Imana iguhe umugisha. Haleluya. Imana iguhe umugisha kabisa kuzana impinduka muri Siyaro. Kandi baturutse ahantu jewe ngunda cyane mu baririmbyi. Abaririmbyi mwagize neza. Abantu tubana kuri rwa rubuga rw'abayumbe ni mutambuke hano. Nimba uri aho ngaho tambuka. Niba uzi kuba ku rubuga rw'abayumbe tambuka hano. Umuntu uzi kuba ku rubuga rw'abayumbe ntatambuke hano. Yes. Tambuka. Nimuba benshi bamanuke hasi stage kugira ngo tutaza kugira. Ngo tumanuke hasi? Tumanuke hasi. Hose na hacu. Okay. Muri tayari dushimiye Imana kubw'uyu munsi natwe nk'abayumbe Imana ibaha umugisha kuko twese duteranye gutya tugiye kuyirama. Reka mbakumbuza akantu kamwe. Umwaka utaha muri 2024 abayumbe ko barategura igiterane mu Minembwe. Mugume mukatisha amatike tuzoje gutaramira mu Minembwe. Blaise kare arambwiye ngo yarakatishije mu muhamashi. Ariko mbere yuko biba This year we're planning a gathering in Minembwe. Everybody keep preparing your tickets. We're gonna go over there. Yeah, abayumbe n'abanyamasengesho. Abayumbe are prayer warriors. N'abantu babera itorero ndetse n'umuhana maso mu buryo bw'umwuka. They're awake and intercessors for the city and everybody else. Muri iki cyumweru kiza hariho gahunda y'amasengesho. In this coming week there is a program for prayers. Ariko na mbere y'uko icyo giterane kizaba muri 2024 hazabaho igiterane hano mu Siyaro cy'abayumbe. And before that, there's gonna be one here in Seattle. Rero mugume mwitegure bateguje hakiri kare kuko tuzokora igiterane cy'abayumbe hano. Prepare yourselves. I'm just informing you ahead of time. Start preparing yourselves. Rero Imana ibamugisha nimuhaguruke ntawuzi ubyina gayicaye. Nimuhaguruke twese dutamire Imana hamwe turirimbane ku bwa Yesu. Stand up and we worship the Lord together.
Tuzamura ibiganza. Duhe Imana ubwiza yende.